पाउसे युम्फोप मारोब पाउ खरा अपडेट तौजरी बर्ड फ्लू की सेक्शन सेंटर स्टेशन खंगनख्रे हिमाचल प्रदेश अतई स्टेट खरद मिरमदगी सक्तारब उसेक यौना उसेक कया सिरलिबा असिगी मतंगदा सेंटर स्टेट यूनियन टेरिटोरी की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सेक्शन थौर लौखनब खंगनख्रे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ राकेश कुमार जागेनियन स्टेट यूनियन टेरिटोरी की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थाकिब चेरोल अदुना हौजिंबकी हिमाचल प्रदेश अतई स्टेट खरद मिरमदगी सक्तारब यौना उसेक कया सिरलिबा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसना सिब्रा हाबदि चपचाना खंगबा ngamdri हाइरे अदुमपा हौजिक मिरमदगी उसेक कया सक्तारब मतम ओइबना मागी मागी स्टेट सिंगदा युमदा योक पसा उसेक सिंग अमदे मियोइबदा संदोरक्तना अकनबा थबक लौखटकदबनी हाइना पंगदोके सा उसेक सिब्रा हाइबा मिरमदगी लाप उसेक सिंगना सक्तारब वेटलैंड सिंगदा कुमना यंगसिनबगा लोइना करिगुंबा सिरकपा यावरबदे मिनिस्ट्री असदा खुदकता पाउ पिरकदबनी हाइरे सेंटर की चेरोल अदुना एवियन इन्फ्लुएंजा दगी सेक्शनना गाइडलाइन पीरदुना सा उसेक लोइनब मतम रबर ग्लोव फेस सिलना सिनबग लोइनना मखोइना लोइनरिङैदा हैंडलिंग चाब थकपा अमदे चुरु थक्तनबसु खंगलगले सेंटर की चेरोल अदुना एवियन इन्फ्लुएंजा दगी सेक्शनब गाइडलाइन पीरदुना सा उसेक लोइनब मतमदा रबर ग्लोव फेस सिलना सिनबग लोइनना मखोइगा लोइनरिङैदा हैंडलिंग चाब थकपा अमदे चुरु थक्तनबसु खंगले करिगुंबा लैचत असिना नारब उसेक सोंगनरुबा नत्रगना कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट संग मतमदा इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग सिनगदबनी हाइरे एवियन इन्फ्लुएंजा की सिम्पटोम दी लमदगी पायरकपा उसेक युमदा योकपा येन ngनुदा मसानिकपा डायरिया तौबा मंगकतु थदुना लैबा अमदे पैरालाइसिस न सिंग तौरकनी हाइना पल्लदुना हारिबा डिजीज असि नारब अमदगी नादबा अमदा अथोबा मतमदा संदोरक्तुना अमगा यामना लाइना लौनरकनी हाइना फोंदोकले अतोप पाउ अमतना क्लास 5 दगी 8 फाउबगी माइरोसिंग के रेगुलर क्लासिंग हौख्रे त्रिपुरा की स्कूल सिंगदा निथौकाबन वितगी क्लास 5 दगी 8 फाउबगी माइरोसिंग के रेगुलर क्लासिंग हौख्रे मतम कुइरबगी तुंगदे स्कूल कैम्प सिंगदा अंगांगसिंगना लाउखोंबगी मखोल ताखे माइरोसिंग स्कूल कारिबदु मामा मापागी अयाबा मतुंग इन्नने कोविड-19 पेंडेमिक नंबर मोइदुन स्कूल सिंगी रेगुलर क्लासिंग थामपल हेना लेप्रखे क्लास 10 अमसुंग 12 के रेगुलर क्लासिंग हौकिबा डिसेंबर 3 तगी हौके अमसुंग क्लास 9 अमसुंग 11 के डिसेंबर 25 दा हौके हौकिबा चायुल अहम असिदा स्टेट असिदा कोविड-19 केस मसिंग तेंखांग नाइना हंतरखिबगा लोइनना त्रिपुरा गवर्नमेंट नि थौकाबा नमितगी कॉलेज सिंग अमदे हॉस्टल सिंग मुखना अंतुकनरबा वरेब लौखिबने मालेमदा ख्वाइदगी चाउबा वैक्सीनेशन ड्राइव अथुबदा औरगनी प्राइम मिनिस्टर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ना सीरम इंस्टीट्यूट ना साबा कोवैक्सीन अमसुंग भारत बायोटेक ना साबा कोवैक्सीन रेस्ट्रिक्शन खरग लोइनना इमरजेंसी की ओना सिनबदा गरांग अयाबा पिखरबा मतुंग मालेमदा ख्वाइदगी चाउबा कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया दा अथुबा मतमदा औरगनी आइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngasi फोंदोखरे फाइनल ईयर की महिरोइसिंग की नमक कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंग जनवरी 13 दगी हांगलगने अंडर ग्रेजुएट अमसुंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सिंग फाइनल ईयर तमलिपा महिरोइसिंग की नमक स्टेट असिगे कॉलेज अमसुंग यूनिवर्सिटी सिंग लाखलिबा जनवरी 13 दगी फिजिकल क्लास सिंग चथबा औरगनी आइना ओडिशा गवर्नमेंट लाउथोखरे स्टेट सिदा कोविड-19 की फिबम फागलखलिबा सिगे मियंग द गवर्नमेंट कॉलेज सिंग अमसुंग यूनिवर्सिटी सिंग अमुखन हांगन पकी वरे बसी लौबनी हाइना एजुकेशन डिपार्टमेंट थोकपा नोटिफिकेशन अमता पांगदोकले नोटिफिकेशन अदुकी मतुंगिना UG PG कोर्सिंग की अरोइबा सेमेस्टर की एग्जामिनेशन सिंग जून 13 तगी जून 18 फाउब की मनुंगदा पांगथोकनी अमदि हारिबसिगी ममांग की सेमेस्टर की एग्जामिनेशन ना मार्च 13 तगी मार्च 18 फाउब पांगथोकरे रेगुलर क्लास तौगदुर असिगी मतंग गवर्नमेंट गाइडलाइन अमस थोखरे पनबा याबदी कोविड-19 लाइसन मरम ओइदुना ममाग चाही लिसिंग अनिकुन की मार्च तगी क्लासरूम थमहै तंबीबगी थबक लेपथुना लागलिबने बरगसिदा अनौब कुमजा लिसिंग अनिकुन मथोय के अहनबा पॉक्सो केस सही तरह मगा खक्तंगारी मसानुपी की इकाई खुमनपा मंगन बेरंपा मापा फारे ngasi dagi numit mari ni mamangda loisin kiba ariba sahi lising ani kon chatkiba matamda nyam pudamagna asi ana awa ana kudong tiba singjauna covid-19 amasong nupi angang da sathaba makhal makha kya gi crime scene puduna chatkhro aibaga loinan anoba sahi lakpada harakte amba amasong laira lesat mayuk na da baga loinana crime against women ki thodok sing thorak da oirasun aibagi paujil sing pina ki badang ngairing da kumja lising ani kun mathoi asik ahanbar protection of children from sexual offense pokso Act 2012 asiki makhada ahanba nupi masa amabo namdra ikai khumnaba manghan biki baki thautok te senaba mahaki apokpa mapa police na pharaga mkhoi ki custody da riman lawkhre
tahi dapat thokaning dapat thawdok asi Kaching district ki Waikong police station ki manung chanba mafam amada thokibane thawdok asi ki matang da police station asida ahiba wakat piraduna complaint tawrakiba complainant aduna thawdok asi ki victim oiribe masagi shahid dara mangarom tamag suribi nupi masa asigi pagmin napa mabungne miyo yasna police station asida tha asigi ani da file tawrakiba complaint report amaki matung inna mahaki masanupi asi anuba sahi asi ahanba namit Maki masanupi asi ano basahi ahanba namit January ama lising ani kun matoy kinabitang pung tara makharum tara pada maki kada tumduna lening at makoy sahi yang khairum sura pa mapa asina masanupi ikay kum na pamahan bigi bani aire loina na tawdok kasi January pa mapa logi matung ina maki matakta kesa malakat piduna logi iba jerak pibiu aiduna su wakalaki bani victim nupi masa asigi sahi kulum sura pa pagmina babapung na phal taruki pa wakat asigi matung ina Waikong police station na case FIR number 1/2021 register tawduna lokot kre case asi ki complaint tawrek banamit adu ki numidang pung 5 minute taranum tarapada lokot bane case asi the channel pemiyo asi ki matakta police station asina Indian Penal Code ki section 376 amasung POCSO Act 2012 ki section 4 ki penal provision sing charge tawre loina na thawdok asi hamari leina na channel pemiyo asi tha asi ki ani ki numidang pung 5 minute ni furam tarakpada mayum dagi phagat ke ahan boy na bangun sa thike interrogation da mahak masana pigi ikai kumna pamahan ki aiba wafam asida commit tawjaki aire thawdok asi victim nupi masa asina complainant oiriba mapung da aidorak padagi khangna rakhibani aire loina na mahak pachahi hogan mite ikai kumna pamahan bikiba asigi mamang da su kyara kana nupi obigi ikai kumna pamahan dona laklabani aiba su khangbangam ki aire police ki maike digi phara pamiyo asi special judge POCSO thawbal ge court da puthorak tuna mahak makhatana wangpang chathanaba amasong tangai fada tawfam tawko medical examination na singbasing pangthongna bagi department mangani ki police custody remand bibinaba hajarakhiba da court asina su ayaba pikre aire loina mahak court asida police custody remand prayer dawratuna puthorkiba da police ki mekedi ki nupi masa asi child welfare committee CWC Kaching ki chairperson ki mamang da puthok latuna maki care protection ki namakta CWC asida khusena kre aire Haujik police ki maikedi case asigi matang da athuba matamda gender pamiyo asiba logi matung ina serak sing pina bagidamak akan bathabak lokatli aire atopa pau amadana court na forensic expert amaki machin hangkre ngasi dagi sahi ni parlong ki mamang komsa lisik ani tara gomdoi ki February kon mari ki pung tarik mini kulom tarak pada panel Palen police station ki anoba building ki gate mamang magtada Thawbal district police commando ki person sing na jamlaba illegal truck sing ka konan phakat ki matam aduki Imphal ke M sector lekiba Ministry of Defence ki PRO Defence Colonel Ajoy Chaudhuri amasung maki khutpu chena ki case atu ki sathakli pa wail da kona case asik prosecution witness PW number 16 su oirba case asik NCF ki examination chathaduna majin hangba ki thabak aukhre Central Bureau of Investigation CBI na frame tawraki pa charge sheet da yumpham oidana sathakli pa case asik wail ki sarukta prosecution witnessing examine tawrok ki manung janna ngasi lampel court complex da lehiba special court NDNPS Manipur Waikom Toren Maitei ki court na in chief asigi machin angba ki thabak haukibane ngasi court na examine taw haukraba forensic expert asi pangai da lehiba forensic science laboratory FSL ki housing scientific official oina thabak tawriba expert ne Mark FSL asida kumsa 1998 da laboratory assistant chemistry oina thabak changlakibadagi promotion mathang phangduna housing scientific officer oina thabak tawribane Baragasida sahi sudana lohongke toramba thingkre Thawbal district ki tongan mafam adi lohong bagi sahi sudriba bar amadi kaina bal lohong na da honaramba lohong pham ani Thawbal district child marriage officer child line Thawbal amasung Thawbal district police na thingduna lohongan kidre Social Welfare Department Thawbal district child marriage prohibition officer weribi Rinas Janu Moirang Themna aikoi ki pamida mathake wafam asi phongtuk aduna bhagna ai mafam adi da sahi sudriba bor kaina sik lohong na da toramba adu makoi ki mama papa singa wakal taminaduna sahi suraba matamda lohongna na wafam da yana khre Nauriba angang sing asum balam dalam sing binaba ikoi punamakna punna hona minasi aiba wafam thamladuna lohongna ba hona rambadage wakal taminaduna lohong batuktuna parents in the cooperation pirakiba adubusu magna thakat paphongdokhe atai district sing yengna pada Thawbal district amasing khwaidagi henduna sahi sudana lohongna pathorang torambadage thingkeba case Thawbal dani phusukre Child marriage dona jade Ibasi district asigi miam da pakchana awareness people mathau tari haibo wafam Rina Janu Moirang Themna phongdok laduna mama mapa singna sahi su tripa masa sing balhong na bakhona bikanu aina su apel tawrakle aroi beta content sing asigi barwai pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri puplamak pathaga chari channel asin atom ta kanarabadi subscribe tawbidra pesina subscribe tawbir moloinana like and share to busu khawbi ganu plamak po amaka hanna thaga chari